nakiriye amahoro pepera Imana niba nakiriye amahoro vuga ngo nakiriye amahoro nakiriye amahoro nakiriye amahoro zamura haleluya haleluya haleluya. Reka mabwire ikintu kibabaje nuko indirimbo turimo turirimbo utarimo kuyumva. Haleluya. Nyemerera mbikubwire kuko nabyumvise kutayumvise. Yuza kuyumva wayikuririmba neza. Haleluya. Igitero cya kane cyavuze ngo kuri ubu ndangira amahoro mu mutima. Haleluya. Wanyahawe n'umukiza wanje ntabwo yahabwa na mwene wanyu. Ayo mahoro ntabwo yahabwa n'ibintu ufite. Ayo mahoro ntabwo azanwa n'amafaranga. Ayo mafaranga arashira, ayo abantu arashira, ariko amahoro ya Yesu ngo yatemba nk'uruzi. Haleluya. Ngo ngira amahoro mu mutima ukagira amahoro wafushije. Ibyo se bibaho? Ni gari umuntu yafushije yumva amahoro? Ntibibaho. Wowe ndimo ndavuga gupfusha ukumva gupfa kw'ibintu ari n'ibintu wapfushije birapfa, ariko hejuru y'ibyapfuye ukagira amahoro mu mutima. Ayo mahoro nategwa n'ibyo ufite, ayo mahoro nategwa n'ibyo ureba, ayo mahoro nakomoka ku muntu, ayo mahoro ntabwo ava ku bintu ngo ahubwo ngo nava ku mukiza wanje ngo ayo ngayo atemba nk'uruzi. Ayo atemba nk'uruzi, nta muntu wayatangira, nta muntu wayakamya, kuko urwo ruzi aho rupfa isoko yawo nta muntu uruzi. Nta uzi isoko y'urwo ruzi, nta uzi isoko y'ayo mahoro, nta muntu wayahagarara imbere ngo ayo mahoro aratemba nk'uruzi. Haleluya. Umva kandi kantu bashizeho ngo ayo ngayo abisi ntabwo bayazi. Ayo ngayo abisi ntabwo bayazi. Icyama wowe uri mu nzu y'Imana, icyama wowe uri umwana w'Imana ukamenya ayo mahoro. Ayo mahoro uzayashira abandi, uzayashira abatayafite, uzayababwira bakira ayo mahoro adategwa n'amayetaje batuyemo, adategwa n'imodoka bareba, adategwa n'urubyaro, ahubwo haleluya. Ngo kuri ubu njagira amahoro mu mutima. Ayo mahoro nana ntabwo yayahagarika kuko ari mwaratemba nta hasi. Ayo mahoro gasagure ntabwo yayahagarika. Ayo mahoro ibyapfuye ntibyayahagarika. Ayo mahoro nta muntu wayitambika imbere. Ayo mahoro umurozi ntiyayitambika. Ayo mahoro, ayo mahoro ntategwa n'umwambaro wambaye. Wambaye umwenda uteye kw'ikiremo, ayo mahoro urayagira. Professor Wagenze n'amaguru, ayo mahoro urayagira. Yego Professor Ayo mahoro nategwa nuko wishuye minerva. Professor amahoro, ayo mahoro nategwa nuko uba mu nzu nziza. oya Ayo mahoro avuka ku mwami wacu, ngo kandi ntabwo ari amahoro y'umunsi umwe, ntabwo ari amahoro y'iminsi ibiri, ntabwo ari amahoro y'umwaka umwe, azatemba nk'uruzi. Professor ni amahoro. Ayo mahoro namara kuza ngo azatemba nk'uruzi. Yandi magambo uzaza kwitambika muri ayo mahoro, ubwo ruzi ruzamutemba. Yego uzamutembana. Erega nimba wibaza ko nimwe ndabesheje mu gitabo cy'indirimbo 74. Haleluya. Ngo ayo mahoro ngo atemba nk'uruzi, kandi ngo nta bisi bayazi. Utazinyanye na data uyatanga ntabwo ayazi, kandi ntabwo wahangara icyo utazi, ntabwo watera icyo utazi, ntabwo wahagarika icyo utazi. wagihagarika ute?
mutarimo kunyumva, nta kindi ubuze hejuru y'ibyo bibazo wazanye, ubuze amahoro. Reka nkubwire ikintu kimwe, ukicidodomba Yesu ntazaza, ukiciganyira Yesu ntazaza, ukivuga ya magambo Yesu ntazaza. Ariko iyo amahoro yaje mu mutima, iyo amahoro yaje akaganza, Yesu araza akakwitegereza akavuga ngo nta handi natura, nta handi nashira ubuturo, nta handi ubuturo bwanjye bwaba, ahubwo ni muri uyo mutima ufite amahoro atemba nk'uruzi. Amahoro adatewe n'ibyo namuhaye, amahoro adatewe n'amafaranga nazanye, ukagira amahoro wabuze icyo ugaburira abana. Ufise amahoro, ntugire isoni kubwira umwana ngo ntabwo natetse, ariko fukama dusenge. Ufise amahoro yo mu mutima, uramubwira ngo fukama, amasahani ngaya twayogeje, ariko tugiye gusenga. Haleluya. Iyo utagira amahoro, ijambo ry'Imana riribagirana mu mutima wawe. Iyo utagira amahoro, n'isezerano Imana yavuganye nawe rirashira, ukaba nk'umuntu atavuganye nayo. Kandi Imana yakubwiye ngo nzakurinda. Gute Imana ikubwira ngo izakurinda, ukicara ukibwira ngo izakurinda ntacyo wabonye? Izakurinda icyo wabonye. Izakurinda iki? Izakurinda icyo ugezemo. We nawe aho ugeze uvuga atandasabwa kurindwa, niyo izakurinda. Ariko iyo ugeze aho hantu amahoro arabura mu mutima, ukibagira isezerano, ukibagira ijwi ryavuganye nawe, ukibagira yavuganye ngo nawe naho uzaba naho uzaba uri mu mazi, ngo ariko amazi ntabwo azagutembana, ngo uzanyura no mu muriro, ngo ariko uwo muriro ntabwo uza. Mahoro umutima wawe nahawe wahawe na papa wawe, wahawe n'umugabo wawe, wahawe n'uwugukunda. Ngo barakwanze, bakwanze, barakwanze, bakwange. Abo ngabo n'ikiringo cyabo kirangiye. Imana yasize abandi. Igikuru nuko yavuze ko izagendana nawe. Haleluya, haleluya. Ndagomba unyumva Imana itarakora kuko igiye gukora. Igiye gukora kuri icyo kibazo cyawe, ariko banza wakira amahoro. Haleluya. Nimba Imana yavuze ngo tuzagendana, iyo ngenda tuba turi kumwe. Iyo ngeze ku manga turagera nayo. Iyo ngeze mu muriro tuba turi kumwe. Iyo ngeze mu mazi atemba turi kumwe. Professor, ubu ko nahanuye ntabwo urimo urafashwa, ndimo ndahanura. Haleluya. Imana ikaba yaravuze nzagendana nawe. Akibivu aba yateye ugatera intambuko, nawe agatera iyindi, agatera iyindi, nawe ugakomeza. Yagera aho bikomeye akavuga ngo nibutse ko namubwiye ko nzamugenda imbere, ataringaniye ndaharinganiza, akagenda imbere, ngatangira kumva ndi jenyene. Oya gumaho ngaho, gumaho papa, tene gumaho. Iyo amaze kugenda imbere, agiye gusoza rya jambo rivuga ngo azakugenda imbere, aho ataringaniye ndaharinganiza. Icyo gihe nangura kumva ndi jenyene, ariko si uko yagiye, si uko yibagiye ijambo yavuze, si uko yibagiye ko yavuganye nanjye ngo izagendana nanjye. Yego irungu rikanyisha, ubwoba bukaza mu mutima, ariko nyemerera muri icyo gihe wibuke ko agiye gusoza irindi sezerano rivuga ngo azakugenda imbere. Yamara kukugenda imbere akabiringaniza, akagaruka akakubwira ngo ngwino mwana tugende, tugakomeza, tugakomeza, tugakomeza. Akabona inzuki, akavuga ngo izi nzuki zikenewe gucibwamo kabiri, akongera akakuva impande, akaja imbere, akabanza agacamo kabiri. Nshuti yanjye nyemera nkubwire, ibyo bikubujije amahoro ni ibinyoma.
bikujija amahoro. Abarundi babivuga neza bavuga ngo ni ibikanganyoni. Ni ibikanganyoni. Wambaza ati ibikanganyoni ni iki? Ni bya bindi mushira mu mirima yanyu. Kadahumeka rata. Haleluya. Ariko mwege mubivuga nabi. Bavuga ngo ni igikanganyoni. Ese igikanganyoni cyakanga umuntu? Igikanganyoni. Igikanganyoni gikurije mu gitanda uri murarira. Igikanganyoni kigutumye uhamagara batari ngombwa. Igikanganyoni gitumye utakira batari ngombwa. Igikanganyoni gitumye wumva amabwire atariyo. Petala before elasini giribin amahoro wongera amahoro mu mutima. Amahoro Mbona yahawe na Yesu. Mbona umukiza wanje. Ntabwo ari Yesu gusa, ni Yesu kisa. Kandi ntabwo ari umukiza gusa, ni uwawe. Ntabwo urabyumva, reka mbyibwire. Nayahawe n'umukiza wanje. Oya ni wanje. Ntabwo wabyumvise uricaye, ni wanje. Haleluya. Ngo ayo mahoro guyatembe atemba nk'uruzi. Kandi ntabwo batubwiye bendaza kubikubwira gute, turakuvuga ururimi ntugumva. Twebwe iyo uruzi ari ruto bavuga ngo akuzi, mu yandi magambo bagasuzuguye. Nta nubwo kagutwara, ariko ngo yo yayaduha atemba nk'uruzi. Mu yandi magambo ni uruzi runini, kandi urwo ruzi kugira ngo rwogemwo ruzagusaba imbaraga. Mu yandi magambo ushaka amahoro yawe atagira izindi mbaraga zagwamo. Nataba afite ubwato ntabwo azakandagiramo, natabwo aba afite irindi jwi ntazagerayo. Ngiye kubihorera, ndabyumva mutabyumva. Haleluya, haleluya. Hari amahoro atemba nk'uruzi. Woye gutega ubwoba n'ibyo ubona, woye gutebwa ubwoba n'ibikugose, woye gutega ubwoba n'ibitagenze neza. Nshuti yanje ibikubabaje, uriya wegereye Imana yagusobanurira, yakwereka ibyo yakurinze. Hari umuntu umwe nawe gusa mu minsi yashize yagize ibyago. Ntabwo ari hano, ni inshuti yanje. Agira ibyago akuramo inda. Twese twifuza ko abyara kuko yari umwana wa mbere. Haleluya. Byari bibabaje muri uyo muryango, byari bibabaje. Ariko ubuzima bari barimwo bwari nkaho nta nabwo. Yesu nashimwe. Munyumve neza, wumva ikintu kikubujije amahoro, yavuga ati mbega iki kintu uko kibaye urakivugaho iki? Icyambere Imana yari imweretse ko atari ingumba. Yari yeretse isi yose ko atari ingumba. Yari yeretse umuryango ko atari ingumba. N'abari kuzamufataho ijambo cyangwa n'abatangiye Imana yari ibafunze akanwa. Umwana aragenda gato nyine ako ngaho bisanzwe. Umwanya muto Imana imwohereza ahantu hari amafaranga. Ayo mafaranga azazahura urwo rugo. Ayo mafaranga azakura igisuzugurira urwo rugo. Ariko iyo umwana avuka igisuzuguriro kikaguma mu rugo, uyo mwana ari kuzatungwa n'iki? Nagira nkubwire ngo ibikubujije amahoro Imana ntabwo ibyitayeho. Ahubwo icyo yitayeho, yitaye ku kintu gikomeye gifite imbaraga ku buzima bwawe. Ndabizi iyo mbuze umwana ku babyeyi birababaje, nanje narabyaye ndabizi. Umwana ni ikintu gikomeye, ariko nyemerera twemere kuyoborwa n'Imana. Nyemerera wemere kuyoborwa n'Imana uyu mwaka. Woye kuyoborwa n'ibitekerezo byawe, woye kuyoborwa n'ibyo wamenyereye. Abantu dutize mu byo twamenyereye, utize mu kuvuga ngo 2023 ko byahora bigenda gutya. Nyemerera nkubwire ntabwo ari 2023.
iyi ni 2024 kandi nyemera ngo utangarize ngo nirangira ntabwo izagaruka, ntabwo izagaruka. Ibyo uzaba warariganijwe kizaba cyaramaze kugenda. Nyemerera wakira ayo mahoro atangwa n'umwami Imana. Uricaye hano turakubwira ngo vyinira Imana, ngo ntabwo nivyiyumvamo. Gomba ureke kuvyiyumvamo. Twe turaje tuvyiyumvemo kandi tuzakora icyo Imana ishaka ko dukora, kandi Imana nayo izakora icyo yagambiriye ku buzima bwacu. Haleluya. Wayo mahoro. Ndatavuga ku mahoro, ndayavuga kugeza uyumvise, ndayavuga kugeza uvuye muri ubwo bugugu, ndayavuga kugeza uvuye muri ico gikombe urimo. Ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa baka, ngo barahahindura. Ntabwo bemera ko ico gikombe kibaherana, ntabwo bemera ko baguma muri ico gikombe, ngo ahubwo barahahindura, ngo hagahindukira ibajya amasoko. Nuyabura Imana ikakubwira ngo nurire uzarire, yakubwira ngo genda uryame uzaryame, ariko ushaka kumenya icyo Imana ivuga. Reka nkubwire, Bibiliya nimba yaravuze ngo amakuba ku mukiranutsi ni menshi. Ibyo byanditswe wowe utariho, urashaka guhungiraho amakuba. Amakuba azasa, ariko itandukaniro naho riri, ngo uhoraho ngo yamugirane. Hari abantu bataje wayamukiza muki muri byose. Ntabwo Bibiliya yavuze ngo izamukiza kimwe, ntabwo yavuze ngo izamukiza gace, ntabwo yavuze ngo izamukiza izagukiza byose. Reka gutega ubwoba n'amakuba, kuko ayo makuba Yesu yarayazi kazaza. Ahubwo wahagarara muri cya kindi kivuga ngo nubwo amakuba yaza azayankiza muri byose. Amahoro ntabwo azagenda, amahoro azakomeza atembe nk'uruzi. Kandi reka mbabwire, iyo amahoro yabuze mu mutima wawe, Mwuka Wera aragenda. Iyo amahoro yabuze mu mutima wawe, Yesu asigara avuga ngo ibuka namumeneye amaraso, kuko iyo ata amahoro ufite wakora ibyaha byinshi. Iyo amahoro yabuze, iyo amahoro yabuze, Imana irakwitegereza igasanga uri umuswa. Mubabarire mbivuge gutyo, kuko yitegereza aho Yakobo mukije, ikavuga ati ariko ntatinze areba aho mukuye, ngo arebe naho mugejeje. Aho muganisha niho hamuteye kubura amahoro. Aho uri se niwe wahigejeje, ibyo wicayemo niwe wabyicaritsemo. Igihima ijuru ryakora inama wari uhari. Nyamara nkubwire ngo gumya ayo mahoro akomeza atembe nk'uruzi muri uyo mutima wawe. Batemba nk'uruzi abisi niwaya. Nshuti yanjye aya mahoro yayahishije kure y'abakwanga, yayahishije kure y'ibyago biri ku buzima bwawe. Haleluya. Ntabwo bayazi, iyo bayamenya ntabwo uba wari kuba wicaye ahangaha. Nibyo bitera umuntu uzi ko amakuru yahagarara hano akabyina, ugatangura kwibaza turiye buriya yacanganikiwe. Udatekereje ibyo, utangura kubwira abantu ngo mumube hafi, ririya nihahamuka. Haleluya, haleluya. Igitero cya 5 cyavuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, guhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu. Ntabwo yavuze ngo ibahishurire abantu. Yego ibitangaza biri mu bantu, ariko Yesu atategetse abantu ntaho byava. Yemerera nkubwire ngo nuhamye, nta muntu wahamya atagira amahoro yo mu mutima. Iyo amahoro yabuze, n'ubuhamya bw'ahashize urabwibagira, usigara umeze nk'aho Imana ataco yakoze, urutoki rw'Imana rutigeze rukora ku buzima bwawe. Haleluya. Igituma uhamya ni amahoro atemba nk'uruzi ari mu mutima wawe. Yakunda nkaba ntavuganye n'abantu benshi,
ariko iyi ni message yawe uyu munsi. Ntagire ikicongera kukubuza amahoro. Uku kubura amahoro guciye intege abantu benshi muri runo rugendo. Kubura amahoro guciye intege abantu benshi, bananiriwe muri uru rugendo. Umwanzi arabarashe kubera amahoro yo mu mutima atayo. Haleluya. Nimba utayafite nyemerera uyasabe, ubwira Imana ngo hejuru y'ibindi byose bansuma amahoro yo mu mutima. Yayandi ava kuri wewe, yayandi atava ku byo ndeba, yayandi atava ku bingose, yayandi atava ku kintu na kimwe, ahubwo amahoro atemba ava kuri wewe. Haleluya. Kumana atembe nk'uruzi, nijoro atembe nk'uruzi. Haleluya. Haleluya. Byakomeye akomeza atembe nk'uruzi. Yesu nashimwe. Yesu abamera umugisha. Tugiye kuririmbana iki gitero cya kane nitumara dusenge. Niwaba ukeneye amahoro uraza guhaguruka dusenge Imana. Rega ntabwo navuze igitangaza, ushobora kuba waje ushaka akazi, ariko hejuru yuko ugiye kubona akazi ukeneye ayandi mahoro. Ukeneye amahoro uri bukure hano akakugeza mu rugo ugahura n'igitangaza c'akazi. Haleluya. Ukeneye amahoro uri bukure hano akakugeza aho uri burire n'igitangaza c'umwana. Ukeneye amahoro uri bukure hano akakugeza aho uri burire n'ico waje ushaka. Haleluya. Uzi impamvu abantu Imana ivuga bigasa nk'aho ataco yavuganye nawe? Babuza amahoro yo mu mutima. Imana irakubwira ngo rega mwana ndagukunda, ariko wagera inyuma y'urira muryango ukarira nk'aho utumvise iryo jambo. Nyamara Imana ikicecekera kuko niyo ikubwiye ntaco bivuze. Haleluya. Haleluya. Papa Prince yitegura, uyirebe uyiririmba uyisoma neza. Ndabizi kuzi kuririmba neza neza indirimbo zo mu gitabo, ariko nyene uyiririmba utagira kandi kantu wongeraho, kuko tugiye kuririmba tuvyumva. Haleluya. Ijwi ry'Imana ryambwiye ngo nta kindi ukeneye mu mubiri, nta kindi ukeneye mu buzima busanzwe, nta kindi ukeneye mu bana bawe, nta kindi ukeneye. Ukeneye amahoro. Akira amahoro y'Imana agiye kuganza mu mutima wawe. Aya mahoro agiye kuganza nukuri ufashe mu kiganza. Ndabizi ko utabyishoboza, ariko hano ugiye kuhakura imbaraga z'amahoro. Abantu bagiye kukureba babona umeze nk'aho uri kuraguruka. Ibyari bikujije amahoro ugiye kubica hejuru. Kandi nyemerera nkubwire neza, aya mahoro namara kuganza uraza kubona buri kimwe cyose kigenda kivaho, kimwe ku kindi, kimwe ku kindi, kimwe ku kindi, kimwe ku kindi. Nta bugwayi ufite, ni amahoro ukeneye. Akira amahoro. Aya mahoro atembe muri wewe nk'uruzi. Aya mahoro atembe mu bana bawe nk'uruzi. Aya mahoro atembe mu rugo nk'uruzi. Aya mahoro atembe mu cumba cyawe nk'uruzi. Aya mahoro atembe mu kirere utuyemo nk'uruzi. Aya mahoro atembe aho wicaye. Aya mahoro atembe uri kumwe n'abantu n'igihe uri wenyene. Ndagusengeye ngo amahoro atembe mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Yagira amahoro mutima nahawe na Yesu kiza wanje atemba nk'uruzi abisi ntibayazi icamwa ngasanga uyahawe icampa ngasanga nawe uyu munsi uyahawe. Uza aya mahoro yatwuzura hano. Iteraniro ryasoreza ahangaha twese twatangura kuguruka. Igituma wifumbereje nta mahoro ufite, ntabwo ari ico kibazo, ni amahoro ubuze. Kandi ndasenga Imana ngo iyaguhe. Ndimwo ndinginga Imana ngo utahana ayo mahoro.
Muratinda kandi tuyitangire yose. Jewe ndi mu kazi. Shyiramo. Akira imbaraga z'Imana muri twese duhagurutse ntacyo kuko turahita dusenga. Byari byakuvutuye Imana irabivutuye. Reka duhaguruke turirimbo muri Imana iratugirira neza. Shima Hallelujah. Yepita umukiza kumvugira ku mana inshuti dawhana sinizo mwitekarandi kanyingirani byawe icamuwaka mukiza yaninginga Imana tukwereke Yesu umwakire nawe ayinja ninginga ninginga Imana itwereke Yesu umwakire nawe ayina hawe we nahawe ikibanza na data wo mw'ijuru urugo rwe rwera kubw'umwana we azangezayo ngo tubane iteka ryose icyama ngo nawe tuzabana ninginga yego zamurijwe cyane umwakire nawe ayinja ninginga ninginga Imana itwereke Yesu umwakire nawe ayinza habwa wenza habwa n'umwamba rumwiza wera cyane wabacunguwe yatubikiyeyo yagira amatsiko nawifuza mugenda icyamugaza kuruha yaninginga twese ayinja ninginga ninginga Imana itwereke Yesu umwakire nawe ayikuruwe bunyangi amahoro mu mutima yahawe na Yesu umukiza wanjye atemba mu ruzi abisi nibayaza ayikuruwe bunyangi amahoro mu mutima yahawe na Yesu umukiza wanjye atemba mu ruzi abisi nibayaza icyamugasa ayinja ninginga Imana tukwereke Yesu umwakire nawe niko musanga ninginga Imana itwereke Yesu umwakire nawe niko ayinumara we numara kumwemera n'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye usabe Imana bahishurire Yesu bahabwe ubwo bumuntu ayinja ninginga